Kaki isu Nongstoin Circle kalayo ban kem ya khat arngut kinong tre bar jala ki balawan ban tre balabi anya po ka Anderson High Secondary School. Habai kren bigilar patai kebor, Usamla Davis Goldfield wanyang President kaki isu Nongstoin Circle ulai thu bahdien bakaseng kala kem ya kitigi bar jala kala penlong ru ya gejing tokit. Bad ha kitigi jing tokit nakaleng joka seng kala lap bagi tegi bar jala kim shim ladon satya ki kot kisla ke babiang. Kumta ka seng kala hukum ya kitigi bar jala bakin let phano shalagi jaka ka bakiwan. Tak hadu bakindala ban penbiang ya gijundon kambaro. Nak liang kaseng kala itu bahkan selit banyak kendu yau labor inspector jang Nongstoin banyak keren halor ketika benta bar hak jukupor ban kenturu ya sorkar bahkan bu no ya entry bad exit point kum si benta ban khangla ya jingwan room ketap jang ki brio banabar. Nakapor di wanang ni po Nongstoin ban wan belah. Tenre yu ipat kini di bar jela klem kikot kisla ki babiang. Kata lembah klaim ke jingdon ya ki labor license buat ke work permit hukum jo andre sudah tentang ikut kislah ke epic kapan kat berpensiap di India nileng jungi kesang ngim jusong klikti andre ni budin ni ba hato laki barjela ki simnem ki ki apply nem ki work permit nileng kesang kanyai budin namis kepat empat kanam sya hiru ye we i kontraktor makin wan rai barjela wan tre kam ikut selai